qu'être mal accompagné, pas vrai. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. अरे भाई साहब टोटल एरिया दिखाओ जेठू चलो हाँ गोटे रिव्यू टे देना देखिए ये जगह विषय गोटे रिव्यू थैंक्स राजा बाबू गौतम बुद्ध नाकड़ा कि मंदिर